Gremo po zadnje? Ja. Ajde, 3. Kam greva? Okolo. Ja, in pol kam greva? Tankat. In potem? V gozd. Ja, s čim? S klesom. In kje se boš vozila? Zbredaj. Gremo na Golovec. Gremo potem hitro. Da bi šli prej. Hitro bomo šla dol, veš? Na gor ne moram ni hitro iti. A se bo spustila tam dol? Ja. In ko bomo šli? Temaj. Kako bomo šli? In? Hitro ali počasi? Hitro. Koliko hitro? Polno? Ja. A mi zgledamo se eno pokitero tukaj. Kje? Tukaj eno To? Ja. Poten sem, veš? Ker je bilo treba pedalirati s tabo gor. Veš? Si težka, veš? Ja. Ja? No, kaj greva se spustiti? Ja. Dobro. Kaj je to? Žabic. Tako. Evo ga. A ni naša? Ni naša, ne. Se bo zdaj spustila, ne? Lepo se močno drži. Močno, močno, močno. Tukaj. Ali pa tle lahko. Tukaj, kjer je ožje. Zelo močno se primi. Ne morejo ujeti kolesarji, ne? Smo prehitri. Jih ni, ne? Ne pridejo niti blizu. Ja. Smo prehitri. Pazi, luknja, drži se. Ovinek. Še bolj hitro. Ja, bomo padli. Še skok. Še dol. Zdaj pa greva kar nazaj, veš? Ja, zato da greva ta. Še eno rundo. Še eno se bo spustila, veš? Prav? Ja, bo šle hitro, samo gremo še enkrat do vrha, potem se pa spustimo dol do konca, do konca. Ej, kepica. Jeboj. Juhu, pazi, luknja. Nasloviti nas ne mora, a ne? Gremo polno to ovinek, da juh. Še tega. Juh. Drugega, juh. Ja, nas ne mora ujeti, ne? Ni pogoja. Gremo hitro. Ja, jeboj. Malo drsi, sva pobrapala, veš? Sva pobrapala. Ja. Prav skočila sva, veš? Nikakor. Nobenega ni niti blizu, ne? Luknja, ne? Pazi, drži se. In zdaj bo šla hitro polno. In še to. So šla okoli, ne? In greva gor. In hitro. Tako. Tako. Kaj se luknje. Pazi, dolg ovinek. Še en dolg. Še en dolg. Luknje. Se lahko. Ja, evo luknja. Ja, boj. In še en. Še ta, te že včeraj ful hitro, a? Kaj? Koleso smo hitro, ja. Še.
Nikakor nas ne morejo loviti. Ja, res. Evo nas, kepica. Juh. Zdaj pa moramo iti, veš? Gremo po zadnje. Ajde, 3. Opala. Gremo še enkrat? Ko bomo šli čez? Ne vem. Se bomo že znajdla.